Danas obilježavamo Međunarodni dan tolerancije. Međunarodni dan tolerancije odabran je od strane UNESCO 1995. godine. Svake godine obilježavamo Međunarodni dan tolerancije kroz niz različitih aktivnosti. Također i ove godine obilježit ćemo Međunarodni dan tolerancije. Jedna od aktivnosti je ovaj video. Kroz ovaj video upoznat ćemo vas šta je tolerancija, pitat ćemo naše učenike i profesore šta misle o toleranciji i na koji način je primijeniti. Nadam se da će vam biti interesantno i da ćete uživati u ovom videu. Šta je tolerancija? Tolerancija je sposobnost razumijevanja i uvažavanja drugih mišljenja, stavova i ideja. Tolerancija znači strpljenje i uvažavanje drugih mišljenja i vjerovanja. Gdje prestaje tolerancija, počinju problemi. Tolerancija je put prema pravdi, jednakosti i miru. Naša raznolikost je ono što nas spaja, a ne razlika. Možete li nam, profesore, kazati nešto o toleranciji? Da li je tolerancija bitna u obrazovnom sistemu i da li je ima u školi? Pa pogledajte nešto, tolerancija je najveće dostignuće demokratskog društva. Pa ako uzmemo s aspekta obrazovanja i ovo o čemu ste vi postavili sada pitanje, sasvim je logično i normalno da je tolerancija za obrazovni sistem vrlo bitna kako unutar učenika, dakle razumijevanje učenika unutar svog razloga, unutar same škole, tako i razumijevanje profesora na relaciji učenik-profesor i obrnuto. Što je društvo tolerantnije, dakle ono je demokratičnije, to je sasvim logično i mi trebamo raditi na tome da se taj dio društva što više pokaže u pravom smislu riječi, tako se stvaramo uslove za razvoj demokratije kako u državi Bosne i Hercegovine, tako i evo, možemo reći u našoj školi u smislu obrazovanja i odnosno učenika, to jest profesora na određenim predmetima. Zajedno za toleranciju! Svi za toleranciju!